Letakhamuti ke tasesikhuphe tithi angeke tisuke kuleya ndzawo futhi kitakuphazamisa kusebenta kwato kwetinculo letihamba ke tiyawulandza yona ke lenkwali lapho khona igujwa khona ke esikhuphe tithi tikhala kakhulu ukuthi selo kanciphetelwa kanzi futhi netindlu tabo kutilimele kakhulu kunyalo bathi balala nayo ke imigcomo uma ngabe litulu ke lina. Letakhamuti tithi tiyacela ukuthi imane uhulumende ababonelele. Letakhamuti tithi ke tikile takhulumisana nayo ke indvuna lebuke tona ke tokuhlela umnotho lapha ke eMhla kaNgwane Dokotela Gina lwaveta ukuthi laba bekunene ke batawuncipheteleka. Ukunakele labanye nje balala nemagcoma la etindlini ngome emakushaya le kucetuka lendlu kwachacheka nala mathayeli silala sibeke emagcoma la etindlini. Lo ngminister babethamba ogini wafika wasitshela ukuthi sitawubhadala masinyana. Ngikhuluma ngendlela yomnyalo ophelile solo silinzile solo kude imali lechamukako kanzi ireport seyikhona. Lokunye ke lokubhlungu mina kethu njengoba ubona nje sikunabo ogogo la le nkwali lena nakublastwa la kuba nemacrack lesikhathi naliduma litulu lombani ungena la ngekhathi. Kubhlungu kakhulu uhulumende sodlala engathi kakhulu bekasithembise 30 days njengosibona nje sesila sike saba nayo nemhlangano lapha ku entandweni wathi in 30 days time basetayikhuluma eParliament solo ke abakayikhulumi lenzaba le kubi nje ngathi ukuthi ngakubekisanga ukuthini angisathi babe ukuthi inkosi yami uma ngabe kufanele sikhale sesingakhala kubani njengoba abekile nje umnakethu lo sanza kukhuluma la sesihloniphile kude lapha singadiwa khona endlungulu sifikile kuba minister sifikile kuba malungu eParliament sifikile kude lapha singake sefika khona sithi nyanza leyo babe man nako lo sikushoko nje nyanza leyo lapha nje lokusibona lesive sishiye kuyokusika emahala lena bogogo bashiye kuyosika emahala lele sebatiphilisa ngawo. Letakhamuti tithi tawuchubeka tikanekise kuleya ndzawo kute ke batawuvakala ukuthi babhlungu. Etindzabeni temsakato yeMswati Channel ngingeri Carlos naceni Philo Dlamini sisesikhuphe.